solar per masak pan mi recha. Pueki socha Krais recha wi makareta kecha masak kecha perki mana kan kak paki kecha hude masak man isome Krais koch recha pung koros kecha aniki. Okay, kecha aniki pun mana kan chipa masak me koch. Piltuecha klorin kauno. Ramasaman me Krais wiya yas. Mamore nganen coach mi mere klorin coach pil mi mere. Linganen coach mi mere. Puksaraw masani yang kechail ma. Tawa chail ren kauno ye kauno a kechail ramas. Okay, chay pil mi bo nangen song koros kapik koros. Kechail kauno coach ki yang kechail pongo. Imaka pukchachpan masak me coach. Kechachpan perke me coach. Glory Jesus, glory Jesus. So chale pilipil song ta maka mi milale. Okay, ma mia kokoneo, mia pareo. Maka pilia kapakaper, lele ranta pasay kincha. Pasapang menintawe makauno ban sapang pueno kiti. Okay? Song kan makin delay, song kan makin pointas chupangari yang kecacapan salala pochla. Ebil bangari yang cacapan na putela pochla. Amen. Amen. Achakapin korosen ko yang kauno. Pagi ko chaman me lalapoch. Iko chaman me mwahu. Iko chaman me tutuecha. Ko chaman me pan yang keca ay so koros. Amen, amen. Chicharkit mimi chanan dame. Iyasama miya mwahu sang. Iban settle for less. Settle for less. Makichasocha leltaka ma coach ko porke. Amen. Kapingkiyang coach. Men ko tanikin perran ikiyan so mekan rong testimony kan ma riyay kan panay kan nan wain coach kan katkatete. Okay, tama coach kachin wiya nan arail maur. Imaman coach awutang wiya coach mau manang kechail. Arichay pan suchakak tiarata makchay suchapan rapaki. Makchay suchapan Koht Ohng. Makchay lauya wiyacha. Chay pan suchakak tiarata. Kaya so mia tupak pa, mia menasola, mia men kilangata, men konta, men asola melal kaun management makchay papa. Tupak mamimreman kaun na pan kasalayang kamuisi. Pang wiya me ko chilawat nan amoy maur. Praise the Lord. Amen. Amen. Okay, man wata kong kitcha? Okay, may sangach irampuk silu apang kapachayang irampuk tayo. Irampuk siya tayo may pan eukiyang kitcha may sangach. Kakela kay kitcha yasama kami rong masa ng coach ran koros. Apo mang purong at siya uya menan karach. Kitcha may sangach kitcha nasaya planan coach po na siya more. His plans for you. Ang coach plan ng kami o ngay. Kayo kitcha nasa sucha pakewa cha coach kunuwang kitcha. Sucha pakewa kiyang cha somaw. Sucha pakewa kiyang chel kapal. Pilal nan tamak chel wiya sosopayi ng coronavirus pandemic. Utin tatak. Socha moni. Okay? Yasa magchel kanuay sola chel ko parapar. Apo manintaway masucha pakeo. Kosang ren kauno. Kauno ken moitata. Kauno sucha pakeo i maken kochkita te i maken chapiata. Me koch maken kawela chel maur. Tama wiyawi. Kamu yung ngoy kakwiya me koch po en kamawiya la situation makchel mi melalea. Ari imen kan aniki kelay lan ko poson. Okay, kachail believers, kachail Syrian coach, kachail anana wiya me coach. Miya kokop kan mawiwiyawi, kachail der so kau chita po insasa. Chail wiya me coach. Tamak chailan wiya,
Kechail sapol man coach kanta, kechail believers, makamela la kauno, iminta ke sapol man coach kan, makamela la kauno, pilatar marapanitawen kauno. Ikamela makamu yongay, makambiliang mimipon screen ikamela makampilatar makampilpanitawen kauno. Aria kecha itawen kauno, kecha yang pachang tama wiwiyaw, kecha yang song kapakap, kechailan kapakap kepueki, olan, nation koros tanay sampa, tip, matrakitip, kechailutana nana leman coach, kechailanana kauno leman coach and kak protect, and kak makong, and kak kawuti, and kak wakitala, and kak kamawiyala, tama wiwiyawi. Okay, aryai may man pakiren kechail saulang, kechail sarian coach, kechail yang paten kapakap. Makasay kincha yang miminan kapakap. Imen pakita rem kan wiya me coach. Kicha wiya me coach. Okay? Puksara masan yang kichanan Matthew wano silisak silu. Kicha ilan rapa kumas wen coach. O tame coach en kupurke. Okay? Anis pukaw mo kamu yongay. Kauna saik pang wiya me coach. Tanak kicha men wiya. Kumar kicha il rapa kumas wen coach. O tame kachin kupurki. Ambang kachki yang kecha. Me karusia. Songgan koros. Me kecha na chamor. Kecha men rapak mas wen coach. Amen. Kecha rapak mas wen coach. O tame kachin kupurki. Ari anis puka mo menko. Ye yacha. Acha pukan kechan wiyatame rapake mas tame kauno kupurki. Mia acha puka. Just chika ya momocha ya wi kaunon wiyame coach. Irame menintang kecha mokelan. Arya yang ya kecha paten kapakap. Okay? Yang ya kecha pelata me coach me mau sang tame kecha mimilalame kecha purpurang. Okay? Panintawe me sang kai makawiya mimilale. Mia sangkay makapang ya mimilala me ka asame ko kawela mour so kapilwiya changa tilala I moman setan tame kan wiwiya me akan mang kawe kila a child mour. Okay? I moman setan mo akoto ng kamela kawela prapala akang kan koirta akang kachan koirta akang kachan lel takama coach kupurki. Kaya pan pichikan kecha me coach me kokowela chamor. So ime maneu kiyang chamay sangach his plans for us. Yan kauna planang kecha. Kaya kapang praway watak ng Jeremiah 29:11. Kamelala mechocho watliki irawach takakalapu ya rongorong. Kaya planan coach kay tekanan kaway kechala. I planan coach an kak. Kiyang kecha mour. Okay, chabang watak nilo kayang pompe. Sermaya. Riyay saktuaw ay sakeo. Okay. Riyay saktuaw ay sakeo. Kawatak ang chamasa ni ngoy chama mwangi kasanti kanong kumail. Kasanti yan kapay kumail ta, ap kaiten kapali kumail la. Kasanti ka nanan sa kokoto kan, makumail kaskasik. Pilan sa kokoto kan magchel kaskasik. Man ko kay teken kasanti te pilan mwahu na sa watcha. Kay tame acha maur kicha pilata ranwach, apan determined ta apang wiyata, acha mauran humakokoto. Amen. Ikamaupan ko chaman magchaw ya papa. Pwede kikchasyo sa tama bang yaw lakap. Apo mangiyar o pilipil me kichaw ya taranach. Magcha lalapach kicha pakongi kicha kelail kicha koparaparki. Ime pang way kicha pilel. Ranakan makokoto. O iwitang kupuran coach manach ang kicha. I coach man mamaw ke me coach mamaw o poita. I kupuran coach manage pona chamor. Amen.
Kauno sucha pakewakan kiyang kichail so mau. Sucha kan kiyang kichail ng kapal. Pilipil magchawiyata, imakan kalwayang kicha. Acha pilipil makin kiyang kicha ng kapal. Acha pilipil makin kiyang kicha ng so mau. Acha pilipil makin kiyang kicha matakla. Okay? Pui ko chaman manin limalal wasa koras. Iko chaman magkakamaw yala. Arya song kan magchaloisan, ichakiyan, kicha sopayangi. Chaban sopayangi apan restore. Apan tuwecha, men Israel ko aral miminani chip. Okay? Ramiminani chip. Rabuya mimi mokini ni marawya rakalkalitu yang meni chip. Ain sa marawya sang ang kauno coach kasampal kisa pal maway Pilipin. Ain sa makichapil maitang Krais sa chamor coach kasampal kisa pal mga kan. Apan wrong. Okay? Ikaw na malipa Moses ang kakoto sawa sa Israel ki Israel isang nanichip. Ariyan sa Moses koto ren Pharaoh. Koto ren Pharaoh pataki ang tame and wiya. Okay? Let God's people go. Pharaoh sa chamoy tata. Kokaluwak. Kang papan sila na luto sila mapan mimi. Wiwi atatawang kan nanichip. Okay? Ariyayan sa makauno stepen wrong mau. Pwede kapakapen men Israel ko. Kauno wiya me coach puenta rayla. Man ko kapakap makichail pel believers. The kichail Syrian coach koros. Koros makam kamela la kauno kapakap makichail pang wiya. Kauno pantarela kichail po isang baran watch. Amen. Kauno pantarela kauno pan wiya me coach. Mabang wakit tame sambaso so bayan sa watch. Arya ime paki kirechail kichail terso kauchi so chiyang kapakap. Puksaraw masa ni kay ng chronicle. If my people will call by my name, will humble themselves and pray. Okay, marapan nak chiki-chikila o kapakap. Kauna pa makong kichail. Apan rong achail kapakap, apan makong kichail, o apan kamawiyala. Tame ola mamiyain sa watch magchekil kilang. Apan kamawiyala. So kichail ter uti chama. Kichail wiya me ko. Chiyay pakpak may sangach. Manintang kichama pilanan coach po na chamor laut sang damak chasa. So ibaki kichailan karusiya wiya song kapakap. Kapakap ki achail nation. Kapakap ki achail panaynay. Kapakap ki achail nation. Kichail sa chakak yang usus na achail miminan sa po na marka po kay teng chail US citizen. Hap kichail yang koy ruwasaj. Chailana kapakap ki the right leader. Leader me kaunapan lingan lalala. Mapan lamo ki coach. Chaibang kapakap ki leader me ba nuwang kamalan ramas. Uwang a portion. Uwang kamalan seri. Po ichapel su chamen seri ka enuputi. Okay? Generation me pa nuputi chapel uwang. Kareta emelang promote aramasa-manan minain ser mapan yang pungkila kusoneteo makakkamkamela sari makakkawkawela liseyan ta kola buen kamela. Okay, chay so chay kapakap ko po liter mapan miyaw and lamuku coach. Chalanane liter man mapan uchong o kasinan kita sa wasamen Israel. Why Israel? Chay so chaka kisang nan masanan coach. Iway bilipil ma coach pilata ima kareta wasa Jesus katsang ya nan Israel. Men choose kachay lanan pilkapakap ki. Men Israel mawiya time clock on kachay. Tama wiyang Israel. Epang kaskasali ang kachay. Tama kachay mimilala sangan time clock ta sangan season ta kachay mimilala. Arya chalanan sangan litero. Okay? Me pangkasinan kita sa pulman coach way bilipil. So nanan siya kapakap kachay kapakap ki. And mia wisdom and mia revelation makaitekin siya anyone. Aramasaman me pan kasinan kita kupuran coach.
kasinan kita mongyongan coach. Arime kakakilakakang chamay sanga chiya samak chas chukak yang usus. Ap kachakak yang kapakap. Yang church chorus, believers chorus. Wiya kapakap ki. Pweke wisdom, knowledge, lalakang, erpich, and coach, and basaneta maure na ramas manage. Amen. Aramasaman me pilpang pungki. Okay, o katete ni melel tama puksaraw masa niyang kachel. Imakipa na olo li pan wiya popot. Olo li makak produce seri. Makak bear fruit. Makak miyawa. Makak multiply. Olo li. Apoy kisapay mamiya. Aramas men wakitala o kuyata olol popot. Lili popot. Rachakak na yung kisari. Okay? Reproduction sang ren coach. Multiplication sang ren coach. Kiyang kachayla ramas, pungo manamanen kachaylan, fruitful. Ari ikarapan, sampaw ya wakwakitakla, pain kikilong achayl pung, machocho kininta, pung na ramas makauno kiyang. Coach kiyang kachayl pung. Puksaraw pilmasa ni makaite kinsang karusya mwahu. Okay, not everything is beneficial. Okay? Ap sang karusya kiyang kachayl permission, kiyang kachayl pung and pilata. Ari pilipil watch kachaylan kak tatang kani pilipil pung. Makapiluwang pung kita kapil sa pung ki. Makauwang isyakachapan ki. Imay pang kasinan kita o kamelele, masuchaman pang wakitala, yayi masanan coach. Mamasanan coach masani, akachel serian coach may mangkakilaka kunukima kapil pang pungki. Potama kachawiyata po insang bawach, pilipil koros makchayang pungki o wiyata po insang bawach, imakchapa numon kauno imapil pang kate kachamaor. Okay, arya imay men pakrecha, kachan asaya chapung, asa kasinan kita kauno, o peiki achaposon. Praise the Lord. So plan and coach po na Mour. His plan for you, for us, for me, for you. Ya plan and coach po na cha Mour. Sang cha silui pang kasaya may sangach. Kayo may watakang kichanay sermaya riyay saktuwa way sakeo. I plan and coach to prosper us. Okay? I plan and coach and kapay kichata. Okay? Prosper us. Kichang kak ngay cha mamangi kasanti ka ng kumail, kasantian kapay kumail ta. Iplanan ko siyan kapayatao mamor, kapayatay mamor. Kay templanan ko siyan miminan mamorin sa mama, nan mamorin ba, nan mamorin suchechar, nan mamorin poverty mentality. Kay tenipilplanan ko siyan just getting by. Ran korosi cha magchawiya, nananchiyang euranak pil anatete. Okay? Makicha barely kon kilang mawon coach watch na nachamor. Pwede kita ran koros icha magchapun punatiki okay ran na siya nak. Si chay charwan magchaniki will look forward to tomorrow. Okay? Almost like kachalwiya pilwiya to talk. Just living not enough. Mamorin su chay char. Kay teni kupuran coach mo. I kupuran coach and kapayata Ata Mour. Amen. Kapayata Ata Mour ap kaiten and kaway kichayla. Kasanti ka na nainsaw mapilwiya kokoto. Kapay ka na mawiya kokoto. So chama-chaman makamunono man mayang wiya rong-rong. Tapil papa man apang kasay ka nono man po ngay nono man. Okay? Imeninta me kicha ter ichar kita me kicha wiya sosopayita Mour makchami milala. Pwede miya Mour makokoto pil na icha sarikan kokoto lalaw tila. Atama kicha pang wiyata match pilata match Mour ke match kotoki match ime pang kamawang piltikan makokoto. Okay? Kapunga coach. Koryaw. For us to be conformed to the likeness of Jesus. Nan rom ralaut walu irachikichik riyay saktuaw.
Ibang watakang kichatana. Israel kan me coach kachin pilatar. Epil kachin kilele Israel ti. Porren rasong ala sa polmayeras. Pues sa polmayeras en wiyala masani en ria me chochokan. Ria cha Jesus. Praise the Lord. Okay? Tana Israel kan me coach kachin pilatar. Me coach kachin pilatar. Eschenta me karusia menko. Israel kan me coach kachin pilatar. Epil kachin kilele Israel ti porran rasong ala sa polmayeras. Pues sa polmayeras en wiyala masani en ria kan me chocho. Okay? Wasakan wiyala pelan men peikit ang rena ramas. Okay? Kasaya karusia uya sa polman coach. Hey, menko kauno coach kachin kapikata kichayla ramas karusia. Ap chama-chaman me mia pilipil. Mia pilipil me kamui ongo ayan ki. Pilnan puksaraw masa niyang tiyanan so newe sa kriyaw. Ariso, akay cha me kasamoya ro pilatar. E ap kachki ang rail pung en wiyala sa polman coach sari. I pilipilo mo. Pilipilo kamui ongay me pampilata. Okay? Makicha pilata kichan lukwariyangi. Makicha richingata wani manacha maur. Menan Revelation silu riyaisa kayo kinint akong yalach niya cha mong yung ran koros. Meman mapan rong leyo richingata ang yawani mana maur. Ipan pitolong, ipan yangi, ipan yangya, sampang konakonach. Miyal dapan relationship wasaw. So, ikasampal ki po ki, coach kapikata nanlango sampa, kapikata uta pa koros, pel kubrata coach kito, ama naman kicha. Coach kito acha, maur, ap pilipilo sa chakisang. Kicha kin seri chikuya kokota o asya sota sangkano kicha, asayar pilata tamak chaman wuya. Ekin lalain sa wayo mapil, miyayra ang pilipil makakakinuwang papay nono. Kakakir sa pungki, an papay nono tamiran tawe, poyach miya pain am. Miya pain am kasanti. Men Amerikakin aral culture, nature isarika mo yung pilyang erititawen, sampari sa kwalo miyayra kasanti. Miyayra puong, papay nono sa lakakintang niya tami ipangwiya. Sangan mindset to. Aripung Pilipil mimirem. Okay? Ariatame Pilipil wasami kasampal kita na. Irailakan me coach kachin pilatar. Imenintawe ma mauro ay maur. Ka maur la me miya recha. Kate matawa me ko me pimpilata. Calling coach ma coach me pilkamuita. Okay? Ime kupuray kamuita. Ime way kamuito. Ime alay kamuita. Aima kicha wiya? Kicha ak chiki lao kicha richingata cha maur. Ima kicha wiya mwen kayang maur ke maureu me kalok. Kalok asang raparapa kisaliyo song selin ni sangkano kasyatiar. Still wiya maur nan mauren isenswat. Mamauren kaulem. Mamauren defeated. Kakanan siya ka pilulusan sa okoros. Sucha papol, sucha peran, sucha miyakoch katiyar. Kakaksimperan in temporary ang sa okisap. Sucha salatakla, sucha papolio makatiyar. Imo man ay maur mas mo. Lokasang ngayay papano na raparapa ke wini. Raparapa ke sawasan na ramas. Sompar. Sa syatiyar. Lao ak chiki-chikila. Lekwar yang kau no. May tata, richingata. Ilus. Rapa-rapa akis chukak tiara kiswasa. Ko seliren panenay koros alasangan muni koros chukak maula. Lau surrender ak chiki-chik mon kau no. Puilok. Krais kamawiyala. Ay somaw lalatoranaj. Amen? Ari, ipakrecha kichateyer peikit akupung kay ang kauno. Kicha sopa yang coach. Kicha sopa yang coach. Amen?
Makapangatar nan tama kami milalen ay panintawa masuchayawan. So payang kauno po kapangkilang mayaw, kapangkilang pepol, kapangkilang poita, kapangkilang maula, kapangkon, it's a great joy. Pero neo mamiyareom, makasyokinan kamaso. Nansangan kapal kan mapilpang koto po kapal, chachikaiteng chapang kotong kauno, atanak chapanalyalo machin wan ros. Nansayla kayo me malaylay me socha kapalyo. Ipanintaway me ihansaw makapilpan. Open eyes, spiritual eyes. Makabang kon kapal kabang kilang me kochuyaw na namor. Why? Pueki chepelo so chapan men kan poita. Abang koto ki chamachaman nan soni isak. Abang koto puen kamela kawela prapala. Ekang amanda lusang nana. Kingdom of darkness. Okay? Ekang. Arya bang wiya selit songkan puen kau pura yuka sang nan mamorang kau no. Arya panintawi me iyan so makapangkilang peran kapangkilang ko chapan tatang kenok. Ko chapan wiya me koch na namor. Amen. Okay? So kalasin rampuk. Episode sira laut riyaw rachikikaisak. For us to do good works. Ibang purang planen coach po na siya more, kachan prosper, okay? Kachanan kamoran poita, okay? Kachan bilkak mamor kiyo duwehla tana, for us to be conformed to the likeness of Jesus. Kachakak duwecha mamoran Jesus. Kachan duwehla maor me Jesus kaiter laleo, kachapilbang kaitalala. Momon Jesus akin, apali sa polmachong petangko. Pakong rail, Jesus wiya manaman. Jesus an ke limpak. Jesus an ke kanangama. Jesus makong kechay. Songan mamor ko pon that likeness of Jesus. Kichakak ani kisangan mauro. Iplanan coach po na siya maur. Okay? Niyan so may coach tal mimiyar po ang lopo. Matmatak. Mangkot, masan me wiyang kauno, en makong aramasokong wasaw, en makong rail por eso sa tamara wiwiya. Wow, what a special. So cha Krais utan teraki mak limpak ilimpak melal mo. Makak makong kolo ka makong pwe kita aramas so sa tamara wiwiya. Pil Steven nang bukan wiya. Ay so mara kach-kache ran kamela. Ek pil kilang talanan lang. Ipil masani kosoya Steven. Aramas pil aramas man ma. Okay, and dalang kauno en pil makong rail por eso sa tamara wiya. Meta pa kichail me aramas wiya suwatang kichail. Kichail kak look beyond that. Kichail kak kilang la si pala uya suwat mo ko yung chelok. Kichail kak kilang la si pala aramaso. Kichail so cha point finger. Kichail so cha kailong ki aramaso. Kichail kak compassionate for them. Kichail kakinta en makong main. So wasaya po yan makong rail por eso sa tamara wiwiyang ya. Kichail kak wiya mo? Amen. Okay, kamela la magchail kak. Okay, nganen Krais mimere chail. Icha magchail kanki. Ikamela la me icha ki magchail kanki. Because chupang uya ke pay now. But the one who is living in you, nganew lapasang, ngayon mamiminisampa. Nganen kocho rem mapangkak sa wasay yu pagchampa weti. Okay, so chabang kilang bilang puka na pisos. Amen? Kacha perenta po ipilanan coach. Kacha and kakuya mimire. Okay, for us to do good works. Pilipilanan coach ang kacha and kak. Okay, episode riya waisak. Okay, tana coach makachin wiyay kachailta. Kachin kapikata kachail ponia chail miniminiang Krais. Kachailan kun wiya mwahu. Yay match me kupurayang kachail sang ni chapio. Kachailan wiya mwahu. To do good works.
Achal wiyakan main ko epil utang kasampal. Kasampal po. Achal wiyakan ye kaching makchay bil panalapalyo. Apo panintawe ma wiyakalep without Krais. Imakareta kakak kasaneti makaban wiyamao. Minich ichukamele ongya. Ikin chokak ma without Krais ikamele me chokak wiyamao rane upon. When minich tapa apil I luwachalar. Po suchachakel. Riya suchachakel kan kaksongongan wiyamao. Wiyamao without Krais is nothing. Kachipang kamaur kila wiyamao. Okay? Kapang kamaur kila po ke Jesus Christ. Mimrem. O ainso Krais pasa natara maur panintawe. Manganan coach kapilpangkan men socha wiyame coach mau. Nganan coach mamimrem mo. Ainso korosakan kasalayang ukmer tama ka nanaw ya. Ainso makapilnganan coach mimrem. Tip kakunuyata tip kakunisay swat kila. Ni chapio kakakuyata the same sin. Kakakuyata sangan tipo cha. Kaschakachapanki. Okay? Ay so watch Krais wiya kach rem. Sangyo makawiyata meswat nganan coach kan convicti kanok. Kapilpan songan wiya kapakap ma miya so mak mimrem. Nganan coach kan wiyan tintawe makanana makala. Mona wiya kapakapang kauno. Amen. So kapanga coach, kalangan ng kauno, ipanin chingita po screen na moran mechiran pungka. Okay? Ap chama-chaman. Iplanan ko chang ang maur ay maur. Kachan kakan ka mauran poita. To prosper us. Okay? En kapay kachelta. Chailanan ka mauran prosperity. Koryaw for us to be conformed like Jesus. Likeness of Jesus. Okay? Kachan pilkak mamaurki. Tuwecha maur ma Jesus maurke. Aramas kaninta, ay po Jesus mo, ingeneo. Jesus kachta ni sambaw yala aramas. Tuwecha kamuyongay. Ekon matak, ekon lokolok, ekon saro. Mia feeling ay emotion sa ang koras kapikupikta na aramas. O piluputi sang aramas. Okay? Arya, acha, matamataw, and matamatawa, tama masa ng coach masa niya. Kahit kinsan likin masa ng coach. Arya kachan kak ng pralawatak ng Roma lurye saktuaw. Kasilu for us to do good works. Pilipila ng coach ang kachan kak wiwiya tatok mau kan. Acha wiwiya mau. Okay? So kapag nga coach, kalangan ng coach ang acha maur may sangach. Kampil stay tuned 6 o'clock pilrong-rong masa ng coach. 7 o'clock, rong-rong masa ng coach. Clock 8, main ko awariyay saktayo. Iyan karechi kamui. Kater kang rong masa ng coach. Masa ng coach mabang set you free. Masa ng coach mabang kasalata kiyo kala. Masa ng coach mabang kakairu kata. Masa ng coach bang kakila kang poson. Masa ng coach bang pusay sangan somaw. Sangan nganan wunani. Nganan so couchy, nganan so mak, sang iyo mamnanamor. Masa ng coach pang kamakaleta. Okay? So chawak pasangan masa ng coach o Krais. Pugsaraw masa ni me masa ng coach ye Krais. Ye Jesus Christus, ye Jesus Christ. So ipakrem. Mampilmiyam testimony coach, wiyam ye coach na namor. Menlaw kantak ko na pata. Pagkachailan katete, kamau koros makauno, wiwiyang na na chail maur. Okay? Parang ko na pata kay teke na nga cha, isme, wiyo parporta ng ko na pata. Parang ko na pata para me open ng masa ng coach. It's a place for unity. Chapel kang kachailan neo pa na, pamakchail pa neo pa na revival song loud coach pan wiya. Ekang, emen kawuti. Ayan karech manang kamumay sangach menlaw. Reach out ang Queenie, reach out ang Chucky, kakak message ang yaso chali pilipil. Kichail en kakeo pa na. Unity pang wato sang laut ren kichail panaynay. Ren kichail men Pompey. Ren kichail men Micronesia. Kichail anane
unity. So ipakream tama coach pupuski am Mour may sangach maka rongrong ya me coach kauna plant na namong yung kay puiti na namong yung kater uti reach out. Okay? Reach out po kailan kapakap ki reach out po kailan salatakla o kailan taula wiya me coach mabang kaparan sama child coach. It's not about church. It's not about denomination. Ibang prang church where we can call out once. Okay? Kamu yung ay meman Krais mi milale you're a church. Okay? Denomination ewe bali ewe puin. It's not about this manko. Kay they can match. Kachal melaw kasinan kita one kingdom ye kingdom and coach. Kasinan kita mareo may ye Jesus Christ. May ye Jesus Christus. Okay? Pagkachan kak lalaway wasakoros me ananapan rongorong masa ng coach. Ipakre chakchela nak chikchikla mo silangan coach. Ak chikchikla ren kauno teyer men akupong teyer men upana teyer men pekit ki isme asa mo kachal pon puinin sasa. Apoy ke Krais kalangan ng Krais open tang kachailan kakyang rongorong watak kakyang peren ke pausa pepaus pukach kay teken pwe ke lalakang pa pepausin tamang ng coach wakitala na child Mour. So kalangan ng kamamay sanga chiyay kapakat. Okay? Kauno coach ang kachin sinsila apapali yayang kamoy nan maray nan ranach. Kalangan ng kamamay sam Lord, I release the blessing of Father God. Kapay. Koros marungurong sa palamamasan ranwach. Rapan wawaitway nan kapay. Rapan wawaitway nan pepol. Maing sam saikin cha kon, saikin cha asa. Maing sam pepol watch na narail Mour. Lord, di cha kiyan makamasa ni nan son, Lord Jesus. John 14:6. Kamu meal, kamu memelal, kamu Mour. Sucha makakulang rin sama, Lord, masucha kamu kaun Jesus. Ran watch, Lord, tiyay kapakat. Kamban, richingatawan ni watch, Lord, nan Mour naman. Meman ma-question ki, meman ma-concern, meman ma-pekit ki. Maing sam, pain kamui and convict. Release nga namui and kak richingata paran masa ni palingayan. Kalangan ng kamui, may you bless, O Father God. May you guide. May you protect, O God. Lord Jesus, nilamamui and sinsila Mauran karusia mapampitoy way ranwach. Wasanta tak, ren panaynay. Pilsilati, inchamu I plead the blood of Jesus. Pon Mauran koros, O Lord. Marongorong sa palang mamasan. Maing sam, I plead the blood of Jesus and silati numarail. Silati wararail stosa. Silati arail Mour. Maing sam, po socha masak socha par. And somaun corona socha pangkawela arail Mour. Sa irati numaran kaun Jesus. Inchamu ya men silay kich timen kamawi kich la men kakairata men sa wasach Mour. Posen pito isang maing sam. Nan song eo masachangalar lala. Inchaw karati ongach maula. Ongach restoration. So ranach declare and claim that power of the blood of Jesus. Don Mour and karusia may sangach. We give you praise. We give you honor. Pagkamukalip mawarang kaping korasang ko ang kamoy. As you alone deserve. In Jesus' name. Amen. Amen. So iyay kapakap main ko lalapwach. Stay tuned. Okay? Kalak wano pilrongorong. Ranach pon masa ng coach pang uya propose kapakap pang wiwiyawi. Okay? Makasaikyang miminang kapakap na wariyay sakpayo. Melaw reach out. Kasak yaman naman kids chil pilipil. Mia ata koy nampan telefon. Mimi po parang ko na pata. Makamumanakap kamen kasayang manakap call amanol. Okay, kamuli aman pil call aman li. Ikarapan na child mimi pananan parawach kachailan kakakela ka amanaman. So ipakrem kaniyang tauta yang wiyasong kapakap. Pa child kapakap. Main ko kauna pan heal this land apan kamawiyala apan makong kachail apan song chorus. Chebang galang that victorious life mag-child korrespondaniki. Amen. Kauno ko siyang kachin sinsilay komi, yeyang komi.